हाय गति को चल का मेना बड़ा पे आसो करें से नपाय गया पे तो नमस्कार बेला रे आरो यूट्यूब चैनल एलएस हिल पाटा से कोन जतो को सगुम जोहार तो गति को तेहिं दो 23 तारीख केना शनिवार आ तेहिं दो ओइल उडुक कर साला गडे ले चला कना मिटे प्रोग्राम मेना आदो ओइ पुन हर ले चला कना आदो मिटे ब्लॉगिंग बना कान तबुना ना आदो नते नेहरिन दोहेला जेमन नो वीडियो ना तो कोन मुचे धबि नेल तबुन पे और मुचे रे जदि पे कुसे खाय लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और जो जहाँ यूट्यूब चैनल एलएस हिल पे नवा खान तो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब पे जमन दारा दिन रे और मज मज वीडियो नेल चो दारे पे तो गति को ठीक है तबे होय नितो डहार मेना लिया हांडे सेन कते ना चे को चिकाय हुयो कना नेल चो बुना वीडियो रे कंटिन्यू रहतन पे
Masa donar jodari alati tamre bai 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 te wakar Jerusalem mandilika mondo donar jodari atale Masa donar jodari alati tamre bai 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 te wakar Jerusalem mandilika mondo donar jodari atale Jerusalem mandir dohai lohlo din hori argiya de jore ho jisulala he jore ho jisulala Jerusalem mandir dohai lohlo din hori argiya de jore ho jisulala Jerusalem mandir hoy lo din hori argiya Deacon, Brother Lam, Nuagin menda abu talara brother Lam mene adikan kanai. he will share a few words. Unia orang yang kami berkata abu guna yang mahu I would like to welcome him and Pastor Gavin, that will with me. Uni huai kana uni roda aya basate base Pastor Kelvin to abu bujau. In Ezekiel 18 verse 20. Ezekiel re 18 ya 20 munjal lekhan. And we see in Romans 6:23 it says the wages of sin is death. Roman 6 ya 23 munjal lekhan na gori apune me moram kana. Sin is a very serious thing. Arona de tuendo adi beri jinis kana adi serious jinis kana. You know when the first people on earth Adam and sinned against God. Abu pun beratin so nawa bertiran pahil manwa Adam ar Hawa tin semua Isher birun tin kari kita. We are facing the effects of that sin even today. Ar unkin de beri अवस्था हुई अंतिम किना ar उनका के तीन यो abu manwa ko उनका कई लगे कई samang लगे mina pun apa pun abu pun. The Bible says take care. Ar ona te menda ona kei ko talare mina pun te Bible menda je sabodan ape. You know Adam and Eve sinned when they disobeyed God's command. Abu pun bada pahil manwa Adam ar Hawa tin semua Isher hukum kin bata kita unkule kei kin nyurna. Then all the problem will let loose. Adi utar समस्या पुढे उठले है ना. Sin does not spare anybody. Sin does not spare anybody. तो कोई तो जहाँ बाय आरामिया बाय बंचो तुम हमका कोई का. In young or old people, अगर बाय बच्चों बिगर में बांधम पुरातन बांधम पुड़नी हराम जान. or you know, the wise and the wealthy, the powerful, the poor, the weak, everyone. बांधम दाई kan बांधम अकिलान kan बांधम लुचिदान kan अब यहाँ बाय बच्चों बिगर में कोई तो. Sin does not spare. और कोई तो बाय बच्चों बिगर में.